Mutse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM ase wana waledi askhothane at 23 minutes before the hour 10 o'clock gopola gore a ge re leta moruti ka sefela nako nngwe le nngwe ge re letile moruti ka sefela ge moruti a tsena dilo ka moka ga tsona di a ena a jwale ga gone molato na le a mo gopola Rosina lena na Rosina le ya mogopola le ya motseba Rosina ba bantši ba rawa re ya motseba a re ya mogopola Rosina mose kuola a ileng a tla mo a ne le dikgogakgogano a le mogotsi ya ge family ya gabo le ya bo mogotsi ya ge o e leng gore ba ile ba tšea nako ba phedišana mmogo ebile le meloko le metswalle ye e thušana seng sa yona jwale re ile ra lemoga gore a Rosina ka boyena o na le bothata bo borilego gomme o hloka a go išwa gona ka mola ga Professor Moremi gore a ye go thušwa ka go phetha ditaelo le tše dingwe tša bophelo ba gage bo e leng gore bo be bo sa sepele gabotse jwale Rosina magagesho go le botša nnete ya mmankgonthedi ya kgokgo aua a šudutše mo pele ga ka mo watsa o ntomoletse mahlo o bontšha gabotse gore jwale dilo di sepela gabotse banna Rosina o fodile Rosina go tloga yona nako ela a lega Moremi a phethelwa ditaelo a lega Moremi ba mo šoga wa tseba ba mo inela ba mo inolola ba mo tšhuma ka difoto dilo tše ka moka tše jwale Rosina kgaetšedi ka ke ya go dumediša ebile ke ya go amogelana le go lapitšeng tše kgolo ka gare ga tharolo ya mathata leo le tlago ka thekgo ya Professor Moremi nko o dumediše batheeletši o ba botše gore na wena ke wena mang thobela batheeletši thobela ntate ka kapa le bo ausi zota nna ke nna Rosina from Tafelkopo ke tlile mo kgwe ka bolwetši ka tsena diatleng tša Koksota le Kokthandi ba ba ntshwere gabotse ebile ke fodile jaaka bedi mpabela mo mmeleng a di sa le gona ao bat o fodile Rosina wa tseba nna banna re leboga modimo le lenyelo ile le leng ka mola ga Professor Moremi e šita le ba ileng gore ba ile ge ba fitla ka kua ge o fitla ka kua ba go tšea ba go bja matsogong a bona gore e be bona ba go hlokomelago Kokozota go jana siphilile kuhle ninjani sikhona wena kuhle into esengiyibonileko ukuthi umuntu nakanenkinga eserious nakafika ngale bathi haya akathathe ngugogozoto ene mani uyabathatha ene uyabakhona ewe ndiyabakhona sincedisana noThandi siyabakhona siyabasiza kakhulu ya gogo Thandi le kae lena le bogale mane ko rotsa lena ga botse ko gore le nyaka motho a tsene ka gare ga seretse sa dilo
kodwa for sure uzophola yena ukuthi izosidlulela asiyicingi nokuyicinga leyo. And sometimes mhlawumnye nani bavusako nithi bayokufutha bayokwenza ukusela izindayela baye ukugeza abanye mhlawumnye ababi rude or ababi ne-attitude. Ntate Kakapa ukuthetha inyani baba khona ababakwada ababarudi but ke ngokuthi ubaba uhlalile nathi wasifundisa so siyakhona ukuba understand ukuthi uhlale naye phansi umchazisele ukuthi lento mangaba siyokufuthisa okanye sokuphuzisa letayelo izofike yenzeni kuwe simchazisele simzama ukuthi maka understand uthola ba omnye bengena understanding ukuthi lento uzoyenza njani okanye mhlawumbe uziswe kube ufuna ukuphila so mayifika phaya ifike netokolosi ifike imdrive ngendlela yayo nayo imlawule so siyazama ngandlela zonke xa ngaba uselapha izigulane into ebalekile eqala ukuthi wena zehlise ngendlela zonke uzama ukuzibeka phansi awumjudge umuntu uyam-understanda kuphela and futhi ukwazi ukuthi uhlale naye ukwazi xa uhleli naye umenza feel comfortable naxa iphambi kwakho akhona ukuthetha nawe. Ki boela ka mo a go Rosina ka mo Rosina ge o be o le mola ga Professor Moremi o phetha ditaelo ibile o tee kwa wena ka buena gore o fodile mantšu a gago go tswa molomong wa gago go ya ka kua ga Moremi o ka reng? ke re ke leboga ga ba mphodišitše ba ska ba tlogela ba tšwele pele ba thušele ba ba hlokang ba go swana le rena. Ngwaneshu re ile ra ba le batswadi ba gago ka mo radiong gomme ra kgona go tloga re lemoga kudu gore lapa la geno ke lapa la bobotlana ke lapa la dikujwana di magetleng ke lapa leo le te tlhokelago o ka rata mohlomongwe go kgopela kapa o ka reng ko batheeletseng ba e leng gore mohlomongwe ba ka kgona go thuša lapeng la geno ke bala ka di-grocery ka diaparo le tše dingwe? Ke be nka rata ga ba ka ntonatela tšona ra di hloka ka gae ao batho re a leboga Rosina yeo re tlo e aena ngwanešo e tla aenega mo lenanegong le re na le banna le basadi re na le makgarebe le masogana re na le batho ka moka ga bona ba e leng gore ga ba rate go bona batho ba bangwe ba sokola bophelong. Koko Zodwa ke tlo thoma ka mo wena ka mo ungathini ngamagama wokugcina kumlaleli olalele kwanje ekhaya? Thokoza Ntate Kakapa. Kubalaleli abalaleleyo ekhaya into engayicela kubo kokuqala ukuthi ndicela bangahlali phansi emakhaya bebona ukuthi bayasokola. Impilo buphilo kindwa impilo yayisukumela uyayilwela impilo funeka uyisukumela uyilwela ungahlali phansi uvumele ukuthi imimoya emdaka icinezele sukuma uzivuthulule umele impilo yakho uzokwazi ukuphumelela ungabani ubona abantu abomakhelwane okanye omakhelwane bephumelela ubani uzibuza babaphumelela njani sukuma na uzimele uzokwazi bakuvuleke uqhaqheke amaqhina abotshiweyo kuvuleke apho kuvaleke khona uthandaze usebe uye nasezinyangeni nakuba prophet uzofumana uncedo uhleli phansi uncedo asoze la kuzela uzohlala ucinazelekile. Awuba Kokothandi mantšo mafelelo kgaitšedi ya ka go ba theeletše kua gae jwale ka ge o le o mongwe wa ba tloga go ba thuša balwetše kudu ka kua tloutša baroka ka mola o ka reng go ba theeletše? nna ke re ba theeletše ba le ge ba sena tšhelete ba emelele ba nyake thušo ba tla tla ba leboga ka morago ka gobane o mongwe no re nna ke na tšhelete batho ba nyaka tšhelete a o tse gore thušo o e kry-a kae rapela modimo le badimo ba gone ba go bontše mo tlo o kry-ang thušo ka gobane thušo ka sebe mo e tlo e kry-ang gona se ka nyatše. Ao batho Koko Zodwa le Kokothandi ke nyaka gore ke le Kakapa mogaši wa lenaneo le lapitšentše kgolole mo go Motse Community Radio magagesho ke nyaka kore ke rata gore go tswa boteng ba pelo yaka ke le leboge balwetši ba bantši ba tlogileng ba le mo radiong go tswa ka kua ga Professor Moremi bontši ba bona ba beng ba le mathata a ma serious le ba thušitše ba thušegile wa tseba ke leboga kudu ebile ke re
modimo le badimo ba ga bolena ba tsweleng pele go lefa maatla ba lefeng kgotlelelo le boikokobetso ba go thieletša le go latela melao ya ka kwa ga Professor Moremi le go ba le kgotlelelo go balwetši ba rena ba ba tswang mo lane go lapitšeng tše kgolo re a leboga le ba bangwe le ba thušeng jwale ka ge le thušitše ba bangwe ke le ka kapa ye ke tebogo ya go tswa go nna ka gore balwetši ba batla mo lane go lapitšeng tše kgolo le legašang ke nna gomme ge ba fola le nna ke a thaba go ra gore lenane go le lapitšeng tše kgolo e leng la Motse Community Radio le gona go tswela batho ba bantši kudu mogola ka baka la dithušo tša lena ke lebogile magagešo alright le se ke la tsamaya Rosina wena o ka tsamaya Koko Zotwa Koko Thandi ino tšhondi eme gona mowe ke nyaka go le butša something mane before le tloga mo Koko Zotwa uKoko Zotwa kuhle ubuyapi nakazokufika kwaMremi ukuthi asuke la ahlala khona afike kwaMremi athwase khona kwaMremi abe afike la afike khona nje kwenzakaleni Thokoza ntate kakapa ukuze ndizofika apha kwatate kwababa kwaMremi uhambo lude ndisokolile kakhulu impilo iye yandixaka ndiye ndaba neproblem qala kwam ndikhule ndizazi uba ndingumuntu onesiphiwo sabantu abadala but mandibalisa amaphupho ekhaya bangandithatheli ingqalelo bangandithatheli inhloko bathi hayi suka ngamaphupha nje awo so kuthe kwigame bendigula umama wandisa emntwini wafika wathi lo mntwana ngumuntu wabantu abadala so andayinaka loo nto ndihambile ndazama ukusindiswa ndenza zonke izinto ukuba ndithi ndibale kukuthwasa kodwa kwathi ngenxa yoba ndinobizo lwabantu abadala kwazohambeka ngo-2021 ndazodumba umlenze lo wonke ukudumba kwawo lo mlenze wonke ndaya esibhedlela ndahamba ebantwini bathi hayi ababoni into so ndahamba ndaya esibhedlela kuba bendingasakhona ukuhamba unyawo beselujijekile xa ndifika esibhedlela bandidiagnose uba ndine-DVT so ndityile i-treatment ama-warfarin ndiwatye unyaka neenyanga eziyi-3 ekwatyeni kwam bengengabonakali uma beyonditshekha i-INR bengabonakali uba ndiyaziphuza iipilisi bendiphikisa uba ndiyaziphuza iipilisi deske kwafikela ithuba lokuthi amasejoni anditransferela e-INR straight ma ndifika kudoktar endafikela kuye udoktar wafika wandixelela uba yena usebenza ngesitshu asebenze nangesirhuwa so wandixelela uba wena into efuneka uyenze funeka uhambe othwasa ngumndawo into ekuhluphayo ngamadlozi wena utye i-treatment erongo and e-dangerous i-warfarin i-dangerous and utye isikhathi eside so wena hamba othwasa uyophethela amadlozi akwenu ndathi hayi suka ndizayibona leyo ndasokola after that ndasokola kakhulu nemali ndisebenza iphelele ezandleni namaphupha yezinto zami zingalungi nje nasendlini utata sekhaya besixabana kakhulu so othe apho kwambeka khona ndade ndamkela uba funeke ndihambe ndothwasa uba ndiyagula nyani tata sendlini wathi yamkela ndahamba ndophahla ndacela ukuthi bandikhomba apho ndizoya khona ndizothwasa khona bathe xa bendikhomba bandikhombisa utata uMremi ongathi ndibukele kuFacebook so xa ndivuka it was 3:15 ndicheka nyani ndingena kuFacebook uDr Mremi ndamfumana then ndazama indlela yokuzofika because bendisazi mina ukuphela eWitbank elisite bendingalazi so ndafona eofisini ndadibana noKarabu wandipha ama-directions ndazofika kwatata so bandifika kwatata nafike ndathi andisahambi andisabuyela imva andisathini ndiphelele la wanamkela ubaba ya endleleni yakho yokuthwasa since ufike kwaDr Mremi ukufika kwanje ibe njani ibe ihambo elinzima nofana elibunolo nje uhambo lokuthwasa alukho lula kona kumqale kwabanzima ngoba bendisazi isixhosa isipedi ndingasazi total but ngokuthi bandithumele isipedi nikwazile ukukhawuleze ndisibambe yeah so kona ukuthwasa kunzima ngokuthi it's not that siyahlukunyezwa siphila kamnandi gqithi kwababa siphila kamnandi khulu
so kukuthi idlozi lakho funeka ulisebenzele mina into endiyilemukile ukuthi funeka idlozi lakho ulisebenzele ube active Yeah. ukuze likwazi nalo ukuba active lokufundise izinto ukuthi yelapha njani yenza njani ndikule ndawo ndikuyo nje nawungenxa yamadlozi asekhaya nawa kwaMremi ahlangeneyo njengoba senikwazi ukwelapha andihlala uba behlale ndikhuthaza athi zodwa sebenza manje ndiyakuye ndikhala baba ndiyagula baba ndiyagula athi amadlozi akho afuna usebenze so ndakhuthala nami ndaphakama ndasebenza although bengekho lula but i-challenges ndihlangene nazo but ndazohlula namhlanje ndingulozodwa ndinguye awubato siyabonga nyani Kokothandi Kokothandi wena utswa kae o fitlhe jwang ka Moremi nna ke tswa lefatsheng la Soshanguve yeah face 80 to say nna ga Moremi ne ke sa go tsebe ke ba jutse sebaka ke tshwere ke badimo ke palela ke go tsamaya ga ge shi ba re ka se kgone go thwase mo Pretoria ka bane rena re batho mo Pretoria a re nyako go thora go thwase gantši so o tlo dula mo gae go fitlha o lora mo yang re tsamaya dingaka go fitlha ba re kgopola gore lore ka bana ona a ba tshwanela go thwasa mo tshwanetse o those Mpumalanga mare kgopola o re lore ke dutse gae sebaka ka re 2 years ka moka ke bajwa ba re ka se go iše felo swantse o thwasa mo o lorileng gona ka dula antse re no tsamaya dingaka re ne botšiša gore mare re tlo dira jwang ka lora ga Moremi ke sa go tsebe e le batho ba pere ditau ba tsene kereke e ke ba tlhaloso ja gagešo kereke lo re le batho ba pere ditau ba tsene kereke ra wa kgonege batho ba ditau ba tsene kereke nna re tseba batho ba kopara mašila ba bina setsomane sa Pitori batho ba pere mašila ba tsene kereke ra gomola ra re tuku lo re di room ka ra nna re go tsebe kwa re gore lo rileng and then a gona ntse re ka e dirang ba re go motlo lora gape dula gona mo ka dula ra re gape ke a bajwa a sa gona le go tsamaya mabere tsamaya re ya mothong a re gomme swantse o thwasa go ga buto mongwe wa parela pare tša mašola a re motsebe motho o dula kae a re saeta Mpumalanga a re Mpumalanga kae ba re ko ba kgopang ka boloko gora ka bane re na le family site ga kwa ka ke disi ga kwa ka mongwe wa papa ga ke magana go bušwa so ra thomo founela batho ba site ba thukwe gore go na ngake le tsebang ba rapara tša mašole ba re go na le motho ka mo ba re ke Moremi re fitlha jwa mare ke ga matla ra motho ba re tsamaya jwa ba re tega di-taxi re tlile ka di-taxi re sa go tsebe re tlile le mantši bananyana re kry-a ntate Mokolo a re amogela re tsana re kry-ile ba ba etswa and then ra thuša ke ba ba ace a ba gona le gore ba ntšhia gagešo ba re ga o sa tsamaya ka bane wa bajwa gona gore ka boela morago ya ba gore napile o tsene le fetlhong napile o a thwasa bana ba gešo ke a leboga Kokozodwa ba khona abanye abantu mhlawumnye abalingana nani nababancane kini nababakhulu kini laba mhlawumnye baphethwe bezimu abakhoni ukuthi mhlawumnye baamukele ukuthi bakosa bayokuthwasa ungathini ebantwini abanjalo mhlawumnye abantwini abanjalo nami ndisuke ndidlule lapho ukuthi ndingamkeli but ndinicebisa ukuthi namkele nisaphilile ningekasokoli ngalendlela mina ndisokole ngayo ngoba ndisokolile kuzenza ongena ethwasweni ndingayingeni indaba yethwaso ngiqale ndathi ngamadimoni kwaya ndathi andikwalapha ethwasweni ndabaleka ndathi ndiyophethela isikereke zange kulunge nakhona bandifuna ethwasweni so ndithi bantu basekhaya phakamani nizimele kusakhanya nikwazi ukuyothwasa ngoba intwaso ayiphelelwa abantu abadala xa kuthiwa ukuthwasa yingulo yanaphakade angeke akho sepha ungahlamba ngayo intwaso uzohlala abantu abadala bakombethe ngoba uzelo wembete bana besho ke lebogile jole ka ge ke boletse ka re ke a leboga modimo le badimo ba ga bolena a ba beng le lena ba a le bontšheng tše e leng gore di swanetše di thuše setšhaba sa Thulare ke a leboga hle
a feleditše ke data goba a le offline rena dula re ena le wena motse community radio station, your friend to rely on. A ona le mathata a selapa malwetse a go fapafapana go akaretša le a bong. Professor Ngaka Moremi Tloja Baroka o gona go go thuša. Professor Ngaka Moremi o thekga dikoma le metse ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupye, sendau, sepedi le sekereke. Ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa. Yena o hwetšagala house number 23 ga Matlala Ramošebo gausu le Letamo, Marble Hall 0405. Ge o nyaka thušo o ka letšetša Morena Malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862. Professor Ngaka Moremi Tloja Baroka. Limpopo Community Radio Stations Awards 2024. Word no, Mutilage Way. Mutsa Community Radio Station is an Limpopo Community Radio Stations Awards 2024. Ukabutele nana wala mamorata na Limpopo Community Radio Station. Kaburela mala ya jamu 33453. Nomoro hape 33453. SMS ya 157. Ubuda ukabuda kabuhobo. Ubuda la Umwana nomoro ye ni July 01 Mutsa FM. Ubuda la show uri 02 Mutsa FM. Talk show uri 03 Mutsa FM. Afternoon drive show uri 04 Mutsa FM. Current affairs show 05 Mutsa FM. Weekend drive show uri 06 Mutsa FM. News reader 07 Mutsa FM. Music compiler 08 Mutsa FM. Producer 09 Mutsa FM. Sports show 10 Mutsa FM. Category 10 Mutsa FM. Budala station sa mamarato sa MCRS kapag sa category Best Community Radio Station Wari 11 Mutsa FM. Category 11 Mutsa FM. Una wala sa MCRS 157 pe. Una kachuka po no. Nakorela kape 33443 Mutsa Radio Station. Your friend. A feleditše ke data goba a le offline rena dula re ena le wena motse community radio station, your friend to rely on. Dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio motšupo go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare.
Right mo teletšwa motse community radio gona fa le go 96.3 FM metsotso ke mehlano fela go itšwela go ere ya lesome o gorogile moroka ba gorogile balli ba rena koko zotwa le koko thandi a re a leboga magagesho se le se dirago ka a balwetši ba rena letšatši ka letšatši re a lebogahle prof shiba balli ba rena a ba gorogile mongaka ke tlo no pota gona ka mo wena ka mo nke ke no go fa sebaka se ke moka o batamiše semmušo pele ba ka tla ba titsebiša a baya moyeng professor we a ke go tame malome ka kapa a ke go dumediše a ke dumediše bogošigadi baruti ba porofeta mangaka setšo ka go fapana ga ona setšhaba se se botse magagesho ba go theeletša motse community radio station a ke le dumediša ka dikgokaganyong tša leago balli ba rena ba bošegong ba lekgono re a letama tsela yela le be le kgopela le rapela le phasa le kgopela go fihla fa modimo le arabile le fihlile ke nako ya gore le bolele dillo tšela le be le lla ka tšona atametša ka mo ya ba ka tsena malome ka kafa ya re a leboga prof sebaka se ke sa lena koko le tlo titsebiša kgaetšedi ka le tlo titsebiša ke mokage le fetša nke le re hlalosetšentše e le go gore di le tlaiša ka kua gae ga di le fe boroko thobela koko tabela batheletši ba radio community ka go lla mo ke koko ananakeng go tšwa madubaduba ke thabile go fitla ka ebe ke sa kgone gore ke tla fitla mara ke leboga modimo le badimo ga ba kgonne go fitla ka jene au bat gale ke lla papa modimo nka rabile ka jene re a leboga kgaetšedi ka ke o tlolla lekopelwana leo le batamele mo go wena mo o kgone go kwagala ga botse nna ke nna dimakatsona ke thabela go fitla mo motse galentse re lla ela re fihlile o ya re a leboga dimakatso ya o ka ba dimakatso ka nnete ka gore o ka re no dula o maketša a gone molato re a leboga le ka nape la no fe go la se borala magagesho ka baka la gore ge e le mampia ona a tloga a lapile melala ruri thobela thobela ke dumediša Dr. Moremi dumediša le tate ka kapa thobela ke re tameng bana baka ke re tamiša ka thabo le legolo le le makatšang nna mo ke tlišitše ke mathata a ka gae e be ke le mathomo be ke le motho ke berekang dikitšhing ke bereka dikitšhing go tla nako ya gore ke thase semoya ke bereke batho mengwaga e mentši ke thusa batho ke tšea metlholo modimo a mphile maatla bothata ba gona ke swantse ke tša penšene ke tla gae ke fitlha ke ga yone tsona tsena malwetšanyana a mangwe ke sa kwešišing ba re swantse ko thwasa setšo a senke ke gana ke dumetše ka thwasa setšo ke thoma go thwasa setšo e lwetša ka dithibane gona moo ka dula ke sokola ntse ke sokola ka malwetši go fitlhelela ka 2020 mogala ba ka ga robala mogala wa sena robala ka 2020 a ka ila jale ka bagekolo ba mo molomong ke fetša o ila mola a be dona malwetši a ntsena ka mogae ka re ke nna ke ya godimo lefase kore ka ditsamaya di-doctor ka mefuta bana ba nkiša dipetlela e re fitlha ko dipetlela ba re bona ba bone selo ka ba profeteng ka dingakeng ba ntšea madi ba dia metlhole ka mokga ba re bona ba bone selo fitlhela le gone jwale bana ba ka ke sokoja ke tlhakiša ke malwetši le ka mogae ke na bophelo bana ba ka bana bophelo ka mogae a bana phisi ka mogae a ba kwane ka tshwane le ba kwana mara ba kwane ka mogo ka goya ka mogonna ke kenyakang gore ba kwane ka gona le malwetši a iphile maatla ka mogae mo ke leng mo bana ba ka ke no ba sekoko sa motho ke a bajwa ke fole ga ke reng jwale ke no ipotša go raoa ka re Dr. Moremi o thuša batho le nna nke ke ye motho mongwe o tla le ena o tla nthuša a gona bophelo ka gae papa ke phela ka malwetši mo ke le mo ga ke kgone go dira selo a ke kgone go tlhapa a ke kgone go dira selo ke no batho e ka mogae jale ke taba e ntšišitše mo gore le nna nke ke tlemo batho ba tlang gona motlho mo le nna Dr. Moremi a ka nthuša ka ga thuša batho kante nna ke tlabe ke le o mojwang a gona bophelo ka mogae bana ba ka le bana ba ka ba kwane ga bana mahlatsi eno ke na le ena o ke mathata ka gore ga a kry mmereko ga a kry selo
kore o no sokola ngwana o no sokola le bana le dikoloto di iphile matla ka mare kgone o di a selo ka mogae dikoloto di iphile matla re kgone kore ga gona phatla e thibegang kore mo go le mogong go a dutla ga gona mo go thibegang gona le nna be ke tlile mo ke rawa le nna motlhomong ka jeno ke tlile mo le nna motlhomong ka kera matlhatsinyana ka kera bopholonyana ka kgona go itirela se se jang ke ba kgakola ke gane ke tsofetse mara a ka tsofela gore santse ke pale ko ke tlhabisha batho ba modimo jwale koko ka baka la gore ke kwa o tloga o lla ka mohlako kudu le gore le dipereko ga di tsoge dikoloto ke dikoloto tša eng le gona le di dira le tshepile go tla go di patela ka eng dikoloto a se tšaka ngwana ka ke tša ngwana wa ka o kgaetšedi a rena mo di makatso ke ena mphang stress di makatso o dia dikoloto o tshepile gore o tlo di patela ka eng go khomotse radio ya khomola mathata ga go ke eng mathata ka a ke tsore ke bjang ne ke no tsamaya ke no hletla mo gohle mo ke le motho e leng gore ka re ke tsele ka tloga mo ka yo bereka plus mara wa se bile ntho e leng gore ya phomella mo gonna ka tloga ka tsamaya ka Mamelodi ka bereka di-piece job nyana le gona wa se berekege ke ipotse gore ke kry-ile mmereko ke tlo patela ka ba le motho e leng gore ke bula le business ko gae before ke tlo tsamaya ke ya dipolaseng business ya ka le ona gona pa go apala ke swene ke fela ke ya kwa le kwa ke re mme e batla nthuša di makatso ashe a ke go tame a kere ashe dikoloto tša gago ke bokae o kolota dishopo dipanka bo mashonisa o kolota eng ke batho ke dibanka le bo mashonisa di ria bokae dikoloto tša gago yo a ke tsebe di makatso mo a rraloke a kere sese ga go kgonagale gore o ka re o kolota batho wa sebe gore o ba kolota boka a kere o a tseba gore go moremi ke tsere boka go kgeni ka tšea boka go laki ka tšea boka a kere bjale gantši motho go tšeana bile go palela ko patela o botsa gore ya namelela tšhelete o tlo tsore tšhelete ya bokgwedi e se o sa patele ya namelela teiso ke fela ke gakanega jale go o sa tsebe gore o kolota bokae then go ra gore o mo mathateng ka baka la re motho a ka no tla re o kolota 500,000 wa sele ka ba le bukanyana mo le mo e leng gore sele ke ne ke fela ke ngwala mofatshe so before ntle le manamane ya wena o naganang gore a ka be e nameletše o tseba o kolota bokae wena tšhelete gago ka moka ga ena ge o e tlhakantšha tšhelete ya ka e ke e tlhakantšha ka mokana ga yona e ka e dira bo ma 20,000 to 15 to 20 15 to 20,000 o sa ba le dibanka ke bala le dibanka o bala le dibanka alright mathata ga go ntle le dikoloto ke eng se se di makatso mathata a ka boshiwe ke robetse o tla banna ba different monna ene ba robala le nna nako ngwe go no tla go tla ba itere mo boshiweng nako ngwe tlo mo one le ne ke ntse mo sofeng nako ngwe mo bontshareng ke a o tselanyana monna o tla mo gonna a ke tsebe gore banna ba o ba tsebang ke batho ba ba hlokofetseng banna ba bang ke ba tseba ba bang go kgona go tla le motho e leng gore ke nna le ena no ke motho e leng gore ke phela le ena from last year ka September ba kgone go tlisha yena so a furuge ke tsoga as never itla ke tsoga ke le week ke lapile mara ka lapa nagana mohlomong mo bošegong go e tla banna ba bararo ba ba different a go no re a ka tsoga a sa lapa a se week ya so ke yona ntho e leng gore ke yona e mphang e sa nrobatšeng ke yona ntho e leng gore e ntlišitše mo a morena jwale mpotse dimakatso mo bophelong ba gago ke eng se se botse se wena o ileng wa se dira a se gona ne ke no plana le disone ke fela ke a di matšhelete mo bathong ke plana gore ke ya go dira ntho eso mara e tsentse ke dira ke kgone e fitlhelela disone ke fela ke tšea ka mo ke tšea ka ke re maybe
nka tlhakantšha so ka ira ntho e so mara wa pala ga ke kgone go ifitlhelela ntho e le ke nyaka ira tokološi e tla go batho ka mekgwa go fapana fela wena o le motho o swanetse o tsebe gore o dila jwang le yona ke tla go tlhalosetša ka yona ge re ntse re ya kua pele ditokološi a di swane tšhelete šiwa e kgopela o dira eng ka yona ke plana gore maybe ke nyako ira business or maybe ke nyako patela something mara or maybe ke nyako patela ko bankeng or something mara ga e fitlha mo go nna le gore e feletse kae nka se šupe gore ke rile ntho eso ka yona e ne gone o pala ga ke kgone o šupa gore go dirile a ke gore ga ke kgone o šupa gore ke dirile so ke kgone o itshwara le last re ke reketse mama ka re ba nrometse tšhelete mara ga ke itse gore e feletse kae mama rana na one ntho e rekileng ka moga evele ka re le ga ke lebelela ga ka reka selo o na le nako kae o phela le yona tokološi di makatso ke gale maybe ke tere ke ngwaga boraro o okay because last sele ya tla e lwile le nna yang tshwara ka megolo yang khama ile monna ba nkhabara so ampetha ka mpama le nna ka e bušetša ba re monna ro lwa le nna nna ka re ke yalo ara wa ke tlo ke re so ke yona ntho e sa intlitše mothatata e sa nrobatšeng because mo montshare ke kgone gore ke ntse so ke ntse mo sofeng ke re ke tšhabela mo ke tšhaba go ka moreng go nna mo sofeng still you know ntatelela mo bophelong ba gago o ne mengwage mekae e thomile go go tshwenya tokološi more than 3 years o phetha ditaelo ke ntse ke phetha ditaelo go pala ke phetha ditaelo ke tswa ditaelo ke tswa metsing e no tlantse go le bja go ra gore tokološi o tsamang le yona ka le nkore ke le maloba ne re ne go le ngwana o mongwanganyana ko mogolo ne ile motho wa go wa ke bona se e rile be ke ftileng ka seteretara fo nna boga moremi ya re fitlha e bile ba gore ba re le lena la kere gore ba re latswa ra kra se ka mo gae a phekola ngwana a re ngwana a re ba mojeri na re go tlo mmutša mara ngwana o ne le badimo so hele ka mogwa wa ngwana o ne le badimo ra ra re tla bona re dira jo mara re tlo mmuša so ngwana a tswela pele ka go wa ele ra founa mo gare ba gabe ke ba re tlisha ngwana ao he re bola ka sene sebaka mo montshare ne ke tlisitše ena ngwana okay nna ke ne bothata ba gore o swanetse o fole sese o ka se kgone go fepa ditokološi banna ba gona ba bolaya ke tlala ditokološi di a khora a go botse tokološi e kotsi ene e ya senya mo mothong sa mathomo e go hloiša ka batho sa bobedi e go diriša melato sa bone tokološi e go bakela malwetši e go rakela banna e go senyetša mmereko o no ba motho ke no ba motho tokološi e ge o e bona o e hlapa dinokeng e gana o berekiša ditaelo e gana gora gore ba go sepediša le moriti wa mohu re santse re nyake mohu o ba go berekileng ka ena re mo robatše ka re le ba ga moremi ba tlile yona setereta eo ba latile ba tla ba bereka ka moga e still tokološi ya tlantse go lebja ba re fa le dipheko tša go tlhapa re tlhapile mara e no tlantse go lebja go tlile bona yena sestero le mmoneng o rometse go ne le motho a mo rometseng a tla le o mongwe ba mfele ba mmetša selenda ke ba tseba ke re nna so ba tlile ba le ithure ba latile ka koloi le ausa ka nako a le mo gae alright e nyaka rena ngwanešo that's why sometimes ke fela ke advice batho gore ge ke se gona ka gae ba fela ba bonana le mmakola le ge ba bone bosestere and then ke tsebe gore mo e leng gore go tlo ba go e ba le bothata gona ke tsebe gore ke ya go bereka jwang ka bona tokološi e nyaka motho a e tsebang ene go ne tokološi engwe ka mogare ga lapa a e nyake motho a romeletša e nyaka ngaka a tetlela onkwešiša re tokološi santse o lebelele gore motho o ne mengwaga mekae mo tshwenya so tokološi e leng gore motho o ne mengwaga a tshwenyega
e nyaka mahlo a di bona so re swanetse gore se se re bone gore re ka dira eng gore o letle le kgone go thušega go bega botse akere so nna ke mathomo ke le bona ke leboga ge le re le tlile ka gae le ngwana o re mošaile ka gae le ngwana o le mošaile ka kua diatleng tša mantša sese alright ke tla fihla ke mmotšiše gore ba berekile jwang mara ka ge wena o tlile fa e re ke thome ka wena ke tle ke ye kua ngwaneng ka lebaka la gore o ka sephile mengwaga e mekaka e o tshwenya ke thokolosi a go kgonagale o hloka thušo kgolo kudu o hloka thušo koko ashe papa sesi o online sello sa gagwe se ya kwala ya sello sa gagwe se ya kwala tanka papa motho o swanetse gore ga a phetha ditaelo ga a sa bone bokaone a bolele tanki papa ga a bona bokaone le gona a bolele re tsebe gore re phetha re ya kae a ke le a bona jwale taba ya sesi ka mogoeleng ka gona nna nka se thome ka go moriela ditaelo ke sebe ka mmona gore bothata ba gage ke swanetse ke ye go dula fase le yena ke ye go nyaka go tseba gore na bothata bo bo leng mo go yena mo go sesi bo tswa kae bo tlile jwang bo tlisitse ke eng gona why baloi ba kgethile yena gore ba tle ba mo fe tokološi ka lebaka la gore tokološi bathong e tla ka go fapana ka gore ba bangwe ba tla ge ba kgopišane le balekani ba bona ba ba sepelela dingaka ba ba tšhela ka leswiswi morithi wa tokološi gore ge molekani wa sepela se o la šala sokola a se ke a tsoga kry-ile motho bophelo ba gage ka moka so tokološi e tliša ke batho ba go fapana ene tokološi a gone motho a ka go romelang ka tokološi a sa go tsebe a go kgonagale gore motho a ka no go romela ka tokološi a sa go tsebe ka lebaka la re tokološi ge ba e hlama ka mobu wa mabitla jwale go ra gore o sesi taba gage santse re tloge re e latelela ka lebaka la gore ke bana ba bantšhi ba ba swanang le sesi ba phelang ka go lla ba lla ka ntwe tee e le go tokološi sesi la mafelelo go bereka e be e le ngwaga mang ke berekile ona ngwago o bo o bereka ona ngwago tšhelete gona bo o dira eng ka yona ke sa dirise na gantši ebile ne ke re ke tšhaiša mago a nang patala mo letsogong so motho o na ntsentšhiše ko mmerekong a ntsentšha ko mmerekong jikijiki a re o tšea mmereko ga bag lekgola le lehe le patela la patela tšhelete ka mo bankeng ya gae he ke ya ko mengwele ke re kgopela tšhelete lela ke fonetse lekgoa lela kgopela tšhelete le lekgoa le re letsentšhe ko bankeng ya gago mme o le a senya ka gompha tšhelete aka ane ke ka mone ke hirile ka mo gona re sa le gona moenkanka ke tsore nka kgona go bolelanyana na ile ka ba ka fetša ebile ke motšetše kgatha bana ke rawa motlhomong tšhelete ge e le ka matsogong a ka go tla ba ka gone ka gore ge kgwedi e fela difone di tsena mo nna wena mokgekolo ngwana ga wa re kolota re tlo mmolaya wena mokgekolo ngwana wa re kolota re tlo mmolaya then o tsebe gore mo re tlhakelang le ena go ka senya kore metlhe le metlhe ya kgwedi e fela ke nna ke tšhogile jale ka ba ka no tšea kgate ka rawa mme nkgate ya bana nke e tle mo nna motlhomong e tla re e tlile mo nna mme ke bona gore nka kgona ba šarela 200 jalo pa bana ba ka gore ga ke sa nna botse ka ngwana kore ngwana o mpasare se sentšintši le bolwetse ba bo sefolo mo ke nana re ke gore ke boleletse ruri ka pelo ka baka la re ge ke nana koloto tša dikoloto gore go tlo di patela ka eng neng jwang ka le nna ke a ba jwa namile ke a tlhakatlhakana gona moo ke le kwele a ge papa ke le kwele ke tla bona gore ke le thuša jwang tanki papa koko o re bo o thwasitše ke thwasitše ngwanaka ndomba ya gago e fihlile ka gae go a fihla ndomba dilo di a ema papa ka nako ngwe mo bophelong koko a se rena re swanetse go thwasa re be dingaka ka moka go ne ba e leng gore medimo ya bona e nyaka go bereka ka metsi fela ntle le ditaola ke a kwešiša ngwana go ne ba e leng gore badimo ba bona ba nyaka go bereka ka ditaola fela ntle le go di gahlanya le metsi tanki go ne ba e leng gore badimo ba bona koko ke ba ditoro tanki badimo ba fapana tanki papa ka ge e le gore bo le ka mo thokong ya semoya o bereka go berekega go ra gore re swanetse re nyake go tseba gore go bile le bošaedi kae tanki papa ka gore ge nkebe go sena bošaedi mabapi le tabeng ya gore merwalo ya gago e tsene ka gae dilo di eme go ra gore nkebe o bereka ka modimola wa skreke mangeloi ge ile ya mabedi a panang le ge le ema le le santse le pickup le le ye godimo le bontšhe gore no
nna ke tswela pele o tla ra ga re lokisa mathata a gage a ke re ya wa le pele and then kua pele ba tla ba kgona go swarišana tanki papa jwale ba ba gago badimo goreng ba ngadile ka moka go ra re go ne nto ya phoso ye lena le e dirileng ye ngadišitše medimo go tsena ka gare ga lapa go tla go šireletša wena mmogo le go buša mokgwa wa nneo yela ya dikalafi mo go wena e re ke le tshwara mme go ne le mo mama sa a lebetseng ko moraonyana mama ke na le ka gae ndomba ne le ka gae ka ga gago so ga kwakwa so o le ha tsentse a ishe ndomba ka mo papa kana sa phele ka ko gae papa ka rena lo tseo ha dinyaki ke ga tlo thoma go gatelela ga wesa tlo lola wesa cause mo na tsama gona ba re moena ba re isha ndomba ka mo gae so na ka rentse ke tsama go bathong ba re le ndomba jwa ndomba ewe o ka se tsentse mogala ba sa tsena ka mogae mogala bo o nya ka pudi gore mo goroshe ka mogae ene pudi o vela gantši na ntshonya ka yona a etlisha mo gona di tsone ke fela ke tsama ke tša ditšhelete ke ipotse gore maybe ke tlo reka pudi o ke goroshe mogala be ka mogae cause le no na e fela e tla monna a re ke nyaka pudi e nako ngwe tla tshwere dijo a re ke tshwere ke tlala so mogala ba kgone go tsena ka mo ba re le mama ka se kgone go aga ndomba mogala badimo ba gona ka mogae mogala le ko kerekeng ba re butse ra bone badimo ba gona ka mogae so ke ntho e mo dirileng gore a palele ko ga ntomba ke ntho e leng gore a gatelele ga wes okay ka ga mama a paletse ko go aga ntomba ne ka gare ga lapa le e le go gore ke la gage kerekeng ba dile ge ba le botsa gore badimo ga ba gona lena la dira eng ka taba eo ba le botsa go yona problem e rena re tshentse re reke pudi he re thoma re tlhakantšha tšhelete pudi a go tlhakane selo ba re le tshentse re reke pudi re tsentšhe badimo ka mogae ntse ke ya kwa ka lekwale ke nyakana le tšhelete ke re motlho mongwe go tla tlhakana re kry pudi eo e re ke bolele nnete pudi eo se le ba e reka ke le dipolaseng ba mphounela ba re e tla gae rekile pudi then nna moya wa ka wa gana gore ke tle ka gae cause ne re batho ba e leng gore tshentse re dire re late mogalabe ko o boloketse ko botokwa so ka kwa pelo ka isa dumele ka ba botsa ka rena ke ne tšhelete ka tswa mo bona mpudi eo ba e dirang ba ko sore ba e rekisha ba e bušitše morago alright mpotse mo mama o gorogile o ile ga goroga merolo wa gage e tsene kae ka lebaka la re be go se neng ndomba e tsene ndomba ne le gona mo ne re dula pele ga kokwa ga magogo mo ne re dula gona before tla nna ko motseng wa gage papa ka ne e seng ka fetšo o yaga okay koko sale o ya neng ntlong ya gago ya badimo ngwanaka ga ke bea ke kore nnete ya ke tshwanetse re tlile ka moga bore borute re bolele nnete re kgone go thušega ntompa yaka e be e le ko gae ka re ka ge mogala ba sanya ke selo ka yona le tšatši le ke gore gabile a gana go tla ga ya rena a berekelo tša mofuta o a ko sa re ntompa ela ke yage ka moga gešo ke re o yaga ka moga gešo a seno nna tlhokofala namile go thoba tlhakatlhakano jale o le before a tlhokofala a re mo nna re mane ka re mogala bo wa ka o nna be ke le mosadi a bobedi a kere o nanyetse mosadi ba kgaogana ke a tlo nyala nna ge jale a ra santse a phela re mo nna re ngwana kwakwa ke kgopela gore motlang ke tlhokofala ke nyako ya gagešo ka baka la gore mosadi ola ke tloileng ko gae kwa be re sa kwane jale ke nyaka re ke bolokele gona mo mo ke agileng gona mo jale papa motlhang a tlhokofala nna ka kera e le gore jale go ba boima mo nna ka re bana ba ile batla mo nna ba re mmane re a tseba gore papa o ba sa nyake go bolokela mo mara go ko gae mara jale rena re bana re bana re tsebise re romile ke ba bagolo jale ka ge ke tseba gore setšo se re mosadi mogala banane basadi babedi motlhang a re bola tshwantse a boloke
ala re na le abuti mo wa rena o mogolo ke motho e leng gore sela a re founela last of last year a re ke tlotla gae so until today nkore ene le motho gore a founela mama ka ntšhintši so mama ke a re motho o mpha stress so ha sa founa ha sa rene le gona founa malobanyana ke neng ya kwa phone malobanyana mo ka la bobedi a founela re botse re tlhokofaletše ke mosadi since a founa last of last year he ba mo founela ba buta ka ba mmotse gore o sa founele mama gore mama o mblokile mama rena ke tsebele ka go bloka motho ke ya buta lena o mogolo Facebook ya ka mogae kuku papa a go ne nto e lokang ka lapeng la a e gona ngwanaka ke baneng ke mo go wena wa bajwa a kgetate ke tabeng ya gore motse ga o ne boroko tanki papa bana ba ne mahlatse tanki bana ba dilo tša bona di tšhetšherekana le dilebeletse ka matlho a mabedi papa e re pele ke ya ka gare ga lapa la gago nke ke go kgopela badimo tanki papa ke go kwa gore ba gešo nna badimo ba ka mpotša ba reng mabapi le taba ya lapa le la gago gobane lapa le ke gale le tsenwa le etswa tanki papa le nyaka ye thušo le sa ikereye le nyaka ye thušo le sa ikereye le nyaka ye thušo le sa ikereye tanki papa lapa la go ba le dihlare tše dintšhi ka mogare le ne bokotsi ka gore tsona dihlare tše di tletseng ka mogare le go tše dintšhi di hlakaneng le ditaelo tša dikereke ka gare ga lapa le teng di feleletša dilo tšela di hlolola gore bana ba seke ba robala ba tlhoke boroko ka gae swanetše gore re ye go nyaka go tseba tsela ya gore dilo tšela di dintšhe ka mola re hlapiše lapa lela le hlweke le thomiwe fase ka go berekiwa re ka le tsena jwang ga le wele ka bogodimo ke mo le bolelang gore bokgaitšedi ba lekile go tla ka mola mara fela go sa le boima go tlo ba boima why go e ba boima go ne malapa mang kuku a swane le malapa mang ke rata go e bušeletša ene malapa a leng boima gagolo ka malapeng ao bagekolo ba gona ba bitswa ka baloi tanki re sa le gona mo Dr. Moremi le gone jale ke bolela jale ngwanaka dipheko jaaka sa le ke tlhatlhamola mokhuko gae ke re ko o isha ka mola gone mphu o ko ya ge ntembaela ka mogae ya para thare tsa ka di gae di kgobokane le bera ka di sa bera ka tše ding kore ke tlhakatlhakano e kgolo ke santse gore ke lokiše ka mo go senyaka ma ke lokiša ka mo ebile a gona nto e lokang ngwanaka ke that's why ke rile a ke go Dr. Moremi motlho mo tlang ka nthuša o tshwane ka na a thuša batho ba bao le nna o tla nthuša ngwanole o re pheko tša gago di kae koko di gae ga kwakwa ga gešo mogala wa gago o robetse o ne le yena ka mo gae o phuthile ke nna papa bana ba ba ile ge ba mo tšea ka mo ba mo isa kua lapeng le legolo wa ba šala morago goba wena wa šala ka gare ga lapa la gago nna ke šetse ka mara motse wa ka ke ne gore mo bona ka ra wa mo tšee mara le tsebe gore ga a tswela mošara ke kgopara before le feta le ya gae le mo fetiša ka mogae a laele ka mogae pelentene ebile a senke banyatša ba diile kana mokgona ba mo fetiša ka mogae ka mo laela ka mmoja ka re mogala ba ka sale wa mpotša gore nyaka bolokana ba mara ka ge e le gore ke tšhaba gore ga nka tla ka re ke gana ka wena o tlo tloga le rile tsamaya ka kgotso ka re nna be ke re tla bolokana mara jale ka ge bana ba tlile ba etwa tekokobetša se ba tle ka ntwa ba tlile ka gae ka o ikokobetša ke tla mo kgopela semmušo ka ba lokololela yena ya wa tseba keng papa go ne nto nngwe batho ba swanetše ba ikwešiše ge monna le mosadi ba hlalana motse o šala e le wa bana ene motse ge e ba wa bana o ra gore ge mohlang papa bona goba mma bona ga ka robala ba swanetše go tla go bolokelwa ka gare ga lapa leo tanki papa jale o bo se wrong koko bo se na phošo ge o dumelela bana ba le gore ba tle ba tšee tata go bona ka lebaka la gore lapa la gago le be le se ne le maswanedi a go hlaba kgomo ya mogoga goba go tšweša mokgalabe ka gare ga lona tanki papa ke bana ba le ba bagolo ba e leng gore be ba ne le tokelo ya gore ba ka phetha tšeo ka gare ga lapa la gabo bona tanki papa se segolo ke se
wa le tseba lebitla la mogala bo wa ga go na a ke di tsebe papa sesi ge tata a boloka le wena o tsebe bitla la papago ke a le tseba ke molokile wena wa tswa nna ke a tswa mare ke rile ge ke tsena ge ke thoma ke ka re ha o le ha tsena ke thoma ke re ke mohloboga mosadi o le mogolo a re le go ka lla o ka se thuše ka sesole o hwile o dikhuditše so a zanka ka nyaka le go ka re ba re monna ba re tla o nne mo le nteraseng ka re mare go nna bjang le batho ba baso ba mpoditše mantšu a maso ya be re ngwana papa ka gore nyake o re bookela guest house o ra gore ba ko guest house furu o rata ra mmoloka se segolo ko re o bolokile papago ke mmolokile yena ya malome ka kapa ke tšeo le boletse ka taba ya gore a bute o ne le mengwaga a sa foune maloba o foune a re o tlhokofaletše ke mosadi o le a motseba jwale nkane mokgekolo o sa le mo khimola ngwetši ya gage e tlhokofetše papa ke a ba jwa ngwanaka mo ke leng mo ngwanaka ke a kukiwa ke kgone go sepela ke a ba jwa ngwanaka le yena ke mmoditše ka moraga ka re ngwanaka nna ke a ba jwa so ke tla di a re malome go atle ko wentana a tle go thega ka rena ke a ba jwa ngwanaka se nnang kang bathong ka re a ke kgone mo ke leng mo santse ke emela santse ba nkemeliše papa ke kgone go emelela a ke kgone go dira selo ngwanaka ke no ba phasela go ne le ba ba moemeng nokeng ka kwa thokwela malome a makgaetšedi aka re a leboga kgaetšedi aka o boletse ka taba ya banna ba ba go etelago mašego ebile ka nako ye nngwe o a bethwa ba go betha banna ba ge o te pethela ba kgona go go botšiša gore na o lwa le nna na ge o re go ra gore o bonagala jwale ka motho a kgang that is why ba re tlo go hwetša botšišo ko re ge ba re tlo go kereya e swanetše o be motho e leng gore o kereya thušo ya ka pela lebaka ko gore ga re tsebe gore ge ba re tlo go kereya ba re ge ba tlo go kereya ka tsela ya mohutamang prof batho ba sokola ka montle ka mo go tlaišwa ka thobalano ke batho ba o sa ba boneng o sa ba tsebe e ba bothata ka baka la gore le monna o reng wa morata wena a o kgone go mo kgotsofatša le go mo thabiša o ba le dinyama o ba le dibati dilo tše ka moka ga tšona dilo tše ka moka ga tšona le nang le mathata a tšona ka moka ke department ya tlou ja baroka o thušitše ba bantši o tlo le thuša and then kgaetšedi yaka o rapele o tiišitše go avoida taba ya gore ntwe o e berekelang go kgopela ditšhelete e go katogenyana gannyane go kolota tšhelete tša go lekana le boma 15 to 20,000 o sa bereke e ba problem ke berekile last year ke potse gore ke tlo gafola mara go apala ne ke kgona ba ke ba kgona mara ke feletše ke breaker ke fa kgone go fa ka boma 2-4 mara ke feletše ke felela ke matle ke gore ke fela ke re awa ke tlo nene mara date ya teng e fitlha ke re go no pala bothata ba go kolota dipoko ko gore sepoko wa sekolota mara ga se dume gore o fetse a ke re maikemišetšo a sona ko go trafa mo bophelong go fitlhela o bona gore ga o tsebe gore na o phelelang ka mare o tepolae o te khutše ntho e ne le go ntlagela mo tlhaloganyong a se dume gore o fetse go patela go kry-a mmereko o phuša dikoloto se go tšeela mmereko gore o kgone go palela ko go patela se go trafe so a re no tshepa go no re ka morago ga gore tlou ja baroka a rwale maikarabelo a go thuša ka ditaelo le tše dingwe and then o tla kgona go apoga ngwanešo wa boela mmerekong wa kgona go patela dikoloto wa lokologa bophelong go tlo loka ngwanešo go tlo loka as long as o lile sello sa gago sa kwagala wa fitlha mo pitšeng tše kgolo moki ga go ne ka mokgwa o ka se thušegeng ka gona batho ba e leng gore mathata a bona ga a fele ke batho ba ba sa kgoneng go goelela go nyaka thušo ka baka la gore o dutše
kgopolo ye nngwe le nngwe ye go tlelang gore te polaye gore te tire eng o bona e le yona ya maleba ya ntlela cause le ka re tšheleng kore ke bone gore ntho e serious ka re ke feta ke maketa ba mpitša ko company ye nngwe ba re se sunya ka mmereko ra wa bona ba ka re ba reng gore fe CV ya gago ka ba fa CV ele ke le before ko namela train ko station ka ba ka ba lata gape ka rapa sentse ke emetse call ba rao re bula company ngwe ko Silver 10 and then re tlo go founela until today o ka se bereke a ke re go ka bereka o tlo patela ntwela ga inya ke o fetse dikoloto ke sa bophelo ka moka ene as long as o kolota batho go ra gore o ba le manaba a mantši because a go no re nka go rata o nkolota go ra gore ke tlo dula ko go tlaiša mehle le mehle ke go founela ke tla ga geno ke nyaka tšhelete ye e leng gore ke a tseba gore ga o kgone go e patala because ga o bereke jale ga gone molato magageso kgaitšedi ya ka re a leboga gore le beteng pelo le tšeeng pride le beeleng ka thoko le seke la minda ka dipolelo tša batho tše e leng gore di tla ba gona from tomorrow ba tlogeleng ba bolele ene batho ba ba bolelang ke batho ba ba sa tsebeng gore na bona mathata a bona ba tlo utlwa jwang ka gare ga ona so ge le kgonne go tla keno re a leboga a ba bolele go tlo tla ntongwe ye e leng gore e tlo khutšiša gore ba bolele ka lena ba bolela ka tšedung ka baka la re mmereko wa bona ke go bolela ke a leboga magašo a ke tsebe prof nna ke kgotsofetse ke lokile a ke e bee so sesi wa bona go sasa go thoma ka 6 ya frugo ko ria ditaelo tša go phetha tša batho ba ba tshwenyang ke thokolosi ge o tshwenya ke thokolosi ke botsa le ba baleng gae ba swanetse ba tle re lebelele thokolosi tše di tswa kae tokolosi di a fapana a di swane so wena go sasa o tla kua gae re ke le tshware molomo ka re nentse le re batho ba e leng gore tlo tla ka gae ka gore ba re le ngwana sentse a tla a gorele ka bo 5 year late tša ngwana a di na bothata ke nyaka tša gago wena go sasa frugo ga tsebileng ke go ne nako bo santse mara o ka fihla moseka bo ma 8 wena fihla frugo before o ya ka ditaelong o bone nna ska no dumela le thosane le ra re sepele ska dumela o mongwe motho a re tsamaye re kae e tla o tlo bone nna re ye go lebelela gore na bothata bo botswa kae nkwishisitša ke koko ashe papa ka go tseba gore na mathata a lena le leng mo go ona ke eng ene le ngwana a gone a mang a e leng gore a ka be a mo apere ka lebaka la gore seemo mo a sebe sa loka jalo ka kgopelo kgolo lena ke ya le kgopela re go sasa ka 8 le be le kua gae ke bone gore nna ke le thuša jwang gona mongwana ka kora ke tso ke tathoma ka re mo le mongwana ka rena le sente ya go namela ka re sente ena be re itshwere ke re kgokeritšeng ka weekendanyana lo ka janda a tliše ngwana ko gae a rena le sente ya go namela ngwana ka rena le sente ntsho hloka pelaelo ge le tlile mo lenanegong koko re tla ria polane e leng gore e tla re thuša gore ba lelate forogo thank you papa re leboga gore o tepoletse koko ngwanaka re tla ria gore re go late o tle ka gae go fe bakgekolo ba bagolo ba ba thwasang ka mola gae mmele wa ka go hloka go otlollo o hloka go thobiwa ke gore le matsogo a ka ngwanaka a sheika ona nte le monate monna no o nyaka kalafi mmelo papa ene ga o tle diatlentse e leng gore o tlo kgona go kry-a dikalafi and then o kgone go ba kaone thank you papa ya ke a leboga lena le re emela mola tše dintšhi re tlo di bolela re boneng gore re bereka jwang ke lebogile kudu bana ba ka Dr. Moremi ke lebogile le ntate ka kapa bana ba ka o ka re modimo a ka lokoletsa matlhatsi le matlhogo le bophelo mo lefaseng le kgone go thuša bana ba modimo bana ba ka ke a leboga go tloba jwalo koko thank you
Alright, mo telecho mutse community radio gona fa lo 96.3 FM metsotso ke mene fela go ikela go area le somete area le boga ba li barna ba mathomo ba tswele ditaba tša bona di tloga di kwagetse ga botse ebile di kwesha bohloko e le ruri e fela tloutša ba roka jwele ka mehla o tla rola maikarabelo a go netefatša gore kgaetšedi ya rena wa lokologa ka gare ga toronko ye e lego a lego ka gare ga yona le koko o tla thušiwa fale le fale jwale motheletši a gopole gore beke ya go feta ka labone re bile le balli ba bangwe ba go tswa ka kua moganyaka ba ditšhelete tša dirafo ba go se kwane ka gae mo e leng gore le rabe ra involva ba lapa la mmamogolo wa bona la ka mo moteti slovo ga talane gomme re ile ra bona go le bohlokwa kudu-kudu gore ba bue gape ka la bobedi ka nnete ya mmankgonthe di a kgokgo ba ile ba gona ka la bobedi e šita lelapa la ka mo slovo ka fa jwale re le ge re lebeletše ditaba tša bona magagešo ra kwiša gabotse gore lelapa le le hloka go berekelwa e fela Professor Moremi a tšea mmereko ka moka ga ona a o bea diatleng tša Dr. Talane o e leng gore ke abuti ya bona ke ngwana mmamogolo wa bona lebaka la gore a dire jwalo ebile lebaka la gore Dr. Talane go ne le mo e leng gore o be a šetše a gatagatile gona le bona jwale ra re ke ngaka ga re mmela ele ebile re tloga re dumela kudu gore o tla ba thuša jwale le kgono le ngaka Talane le crew ya tloutša baroka ba ile ba etela gona ka fare lefaseng la ka moganyaka mo ba ile go ba fitla ka kua ba epolla tša go epolla mo jarateng ba swara motse ba thuša bana ba le ba hlapiša ba tshwara ka ditaelo ba dira lotše ka moka ga tšona ba be ba bea fase ba kgothatsa kapa go ba eletša le go ba lemoša bohlokwa ba family batho ge le bana ba mpa gore na ba swanetše ba swarane jwa jwale mo mogaleng magagešo re na le kgaetšedi ya ka mo ke o mongwe wa lapala ka kua moganyaka yena o tlo no tamiša ke moka ga fetša go tamiša a tsebiša gore na ke yena mang ke moka a re fa maikutlo a bona jwale ka lapa le leng gore le feleditše le hwetša thušo ebile ba bontšha ba kgotsofetše ba thabile kgaetšedi ya ka ke ya go amogela lenane gona la pitšeng tša kgolo go motse community radio nna ke nna morwa motšhamaubene ka kapa ya radio thobela hleng ke le tamiša ka mo kgašong ka moka ntate ka kapa le ntate Moremi ke le tamiša wa bolela mo ke ena Beauty Magutla o lo monyane wa maloba le maloba beauty bola le Beauty a wara le bogantate Moremi mereko mo botso lo berekile mabapi le rena go tloge mo go tloga ka laone aowa re bona bokaone re ile ra fitlha aowa re ile ra dula fase seng sa rena awa dilo di a laetša gore jwale di a change re ile ra kwana le gono awa ba ile batla yena a butileng Talane le ba ntate Moremi awa ba tlile ka gae ba re thušitše re lokologile awa ba epolotše ba di epolotšeng re bone awa re ra leboga tše di botse tše le re diretše go tšona re awa le tšwele pele le thuša le ba bangwe re se ra leboga Modimo a lokeletše ka mehla le ka matšatši le tšwele pele le thuša batho rena re a leboga re thabile ebile awa re bona go ka re di tla fokotšega
a wa ka maikutlo a rena re kwa bose re thabile ke a leboga ke neng tšatši le e leng gore mohlomongwe le kwane ka lona le le bana ba motho go bontšha re le boelane le tla kopana ka mo gae ke mokalano apea bogobela jaaka moka jwale ka bana ba motho o tloge maloba a wa rile ge re tloga mo radiong re ile ra fitlha ka gae a wa bo go le bositse o be re di lebetse ebile wa re aowa a re go tlogeleng tše tša go lwa ye ka ge re tswa radiong re be ba gankwane le le gone bentse re thabile go le monate ba ile go tloga awa re rekile kgogo ntate ka kapa rekile kgogo le 2 liter ba go le go soka ra se rena bana awa lena o le ma ile bogobe wa re pele bogobe ntate ka kapa re ile bogobe ka kgogo ra feteletša ka kholetereng ke bole go bose jwale boteng ba pelo tša lena bana ba gešo le ya leboga re a leboga oya ke leboga ena ntate Moremi le batho ba gagwe ke re ra leboga ntate Moremi tshwaro ya lena ye botse aowa go leboga rena re lebogile kudu nna ke leboga ge le thušegile a kere ya wa re a leboga ya le re beela separeleta ka mo re ntate Moremi re a leboga kgaetšedi yaka right mo theletšo motse community radio ke ba bangwe ba batheletši ba ile go gore ba hwetša thušo kapa go ba hweditše thušo lane go lapitšentše kgolo leo le tlago ka karolwana ya tharolo ya mathata go tšwa ka kua ofising ya Professor Moremi re na le balli ba bobedi ka fa ba ileng gore le bona ba tlile ke bona boabuti ba babedi ke bona koko mo ileng gore le bona ke ba bangwe ba bao ba re go re a tlaišega re tlo re kwa gore le rena go lapitšentše kgolo aowa ka nnete le tloga le tšea karolo maphelong a batho ba thušega jwale le rena re lile ra kwagala Professor Moremi o ka ba amogela semmušo mongaka ke moka ba titsebiše ba re fegolele se borala a ke leboge sebaka a ke le lebogeng magagešo ge le kgonne go ka fihla ke lebogeng nako ye e leng gore le itšeri ya lekgono le a bona gore le tle le fihle mo re lego gona magagešo ke a le dumediša ebile re a le amogela rena re hloka go thuša lena re tlo kwa go lena gore sello se segolo ke eng koko le ka thoma la dumediša la bolela re koko o dumediša le mang a etswa kae gae and then re tle re kgone go tswela pele re le thuše thobela ka kgatlhong thobela ka moka Moremi le ka kapa ka moka ke a leboga ke sa kgole gore tšatši le lengwe ka mokgo ke tlhakang nka tla ka fitlha go se ne wa ntirela ke ya ka mo moagišaneng ke re a ntirele le ena a palelwa bana ba ka ba se gona yo mote jale ke ile ka kry-a wa tswa motho fela ngwannyana ke no ba ko mo tlwaetse a ntirela ke a leboga ke fitlhile ka mo bana besong ke re ge ke bolele nnete ke kgone go thušega lelapa laka ebile nnete koko ke yona e tlogago e dia dilo gore di be bonolo kudu ke yona e tlo o dirago gore le kgoneng go hwetša thušo ka pela lelokologeng abuti ka mowe ke mang kae ke a leboga sa mathomo ke rata o leboga thata le nna ke kry-ile monyetla wa go fitlha nna ka lebitseo ke nna o ile wa ga Masoga okay abuti o tlollele le kopelwana leo le ka mo go yena ka mo a wa ilukile ke rata go dumediša ka mo sa lemoyeng se sa Motse FM wa bolelang ke Andres ke setlogolo sa ga Masoga ao batho re a leboga magagešo ditaba di tla le koko kapa di tla le abuti ka moo di tla le nna di tla le koko koko ba lefile tsebe ba theletše kua gae ke moka le ka napela a fegolola se borala yawa ke a leboga nna ke a tshwenyega ka gare ga lapa nna ke mosadi o monnyane ke mosadi o monnyane go ne mosadi o mogolo ke mosadi o monnyane ke le mo Almastrifi ke nna Ramatsobane Masoga ke mo Almastrifi ke tlile le mogalabe mo Almastrifi le bana o ke le yena ke ngwana ka mafello
a reng ke wile o la mmage kwa mathomo o ena o Andresi ke a leboga ke a hlopega ka gae go sepela selo ga ke dule ke sere ke le mo ke leng ga a ka ja ke sere ke tlala tšhelete ya sepela o tseba ke gare ya sepela ke a gola ke tseba gore ke diang ka yona e no sepela ke sa tsebe gore sepelang go sepela selo ka kua ka ba ka bitša bana ba ena e leng wele ka tla ka re phofolo e sepelang ka mo mara phofolo ke kgale le gona ge mogala ba sa phela mogala di o ba ditše re bona phofolo e le thokolosi e sepela le mogala bo o itlogetse ka kua gae mogala bo ba ditše a ba hlokofala a re ga a hlokofala mogalabe ke mosadi a bobedi ba mpitša ba re mogala bo o hlokofetse e re ga ya mmotšareng o bo o mmone ke ile ga ke ya banthaka ba re ko wena o bolaile mogalabe se kwa ba tla mo le lekotswana o boele morago ke boetse morago beke e ile ge e fela a be ke romela bana ba baka ba o mmoloka ba tlo mmoloka nna ke tswa ka morago mola ba sepetse ka ya go ena ka mmotsa gore o se kwa makala nna ba nthakile ke dutse ka kua motseng ke dula ka botlhoko le bana nna bana ba ka ba bereke ba bereka matogo ga ke tsore ke tla thuša keng phofolo e leng ka kua ka gomme tšatši le lengwe la matšatši ke ile a sa phela ena masoga ka bontšhwa mmage nna ke mosadi wa bobedi mara kore mo go mmage ke bana ba babedi ke lebogadibo nna ka bontšha mmage a se apara a se apola bohlologadi ka mmotšhe ka motshwane ka re a mmago o apotse bohlologadi na a re Francina ge mma a roula ge ke le kampeng tša mma a ke tsebe selo a ba mpotša a be ke botšiša ditswalle awa ba bolela ba re awa wa reša ngwana magopa ga a pola mokgekolo re ilo tšeka a be le gore mokgalabe sale a hlokofala ba mošia makgoeng kua ka mo dipolaseng tša borotwane a be ba tloaga mo Losvente re bona masoga ba kopana le nna a be le gore napile ra tswa jwale re tlo dula mo Senotlelo go tloga loding ra ya Senotlelo go tloga Senotlelo ke ge re tla mo Almantrifi ke ge re tshwenya ke yona thokolosi ewe ena mogala bo o hlokofetse re le gona mo Almantrifi o fitlhela le kgono bana bisong ga ke robale ke no dula ke le so ntlo ga e fele ke robala thupurupung e nngwe e šoro ga ke ne tšhelete ke a gola tšhelete ga e gona bana ba tšhabile ba ntlogetše ke tšhetse le bana ngwana ka wa mafelelo wa ngwanyana o sepetša ke tsore o kae o ile a bajwa ngwano a bajwa ka mongata a fola a re mola a fodile a ria mahlo a se bone a re mahlo go ba a se bone ka ya go motho a mo alafa a re go mo alafa a fola go ba fola a tšhaba ka se tsebo mo a leng gona ka tla mo ga Moremi le ngwano ena wa mosimanyana ka tla mo ga Moremi ka re ke tlo hlola ngwana sale a tšhaba a sepela ile ge ba mo lebella mo ditaoleng ba re tšatši le lengwe ngwana o tloela ruri ke badimo ina la gage moreletše ka makare ke moreletše ka mmatswala ka be e le ngaka a re ke badimo tšatši lengwe bo tlo tsamaya ka a boa ka boa ka tla ka se be le tšhelete ya gore ke boele morago gore ke nyake ngwano la ka no dula ra nyakanyaka le ngwano ra nyakanyaka ngwano la boa a re ga a boa a kry-a molekane a motšhetša magadi ngwano la re mo la le bogadi a tšhaba a se ke ra tseba go mo a leng gona
ngwana a tlhetla monyaka a se ka mo kere a tla le bana a tšhaba a mo kere a tšhaba a re go mona a tšhaba ba tšea bana ba le batla le bona ke ba bararo a be le gore o tšhabile bana ba batliša gae ba le ba bogadi ba tla ba nkgopela bana ba baraua nna e le bana ba ka re a ba tšea ka tšea bana ba le ka ba fa bona bana ba le ba dutse bogadi a be le gore jwale ke a thoma gape wa tla wa boa ga a boa gore ke nyaka bana ba ka gape ko go swariša re ile kua bogadi wa gage e re fitlha a tšea bana ba le a tla le bona mo o ntatlhile ka bona o sepetse gape o tšhabile ga ke tse gore nka mo nyakela kae nna ne ke tsofetse matlho a sa bona gabotse ke a bajwa jale ke tshwenya le ke ntho e leng ka mo gae ka mo le yona sa le noria ka ba ka ra ngwana wa ka ka re mara wa ikwana a ra wa ke a ikwa mmane ke tla ria jwa phofolo e leng ka mo ga ka ge ke tsoga furugo ke kira nke ke phofolo tša tlengwe ke kira bosepa mo mojako ke sa tsewa gore ke tšee molora ke tšhele ke bolle a ke tse gore ke badimo ore ke eng a ke tsebe no e ka sebe badimo koko badimo ba ka se shima tswantle pele ga mejako koko wa tseba ge ke go thieleditše mo ke kwele dintlha tše dintšhi kudu ke kwele gore o rakilwe ka lehu la mogalabu wa gago o rakile ke mang ke rakile ke bona ke rakile ke bana ba mogaditsong a ka raka ke ena o ile ga ntšha tlhogo a re mo tlogeleng ka gore ba ile ge ba ntšea ba re e re mogalabe ga ya mošareng e be o mmone ba tla ka benana ba tla ba nthwala ke ino re ge ke fologa mola ba re o ne le kotswana la masepa se ka ba tla mo ke ena a bolaileng papa a be ke boa ke boela morago e be mogalabe ba tla mo gare ga beke bona ba boa ba gare ga beke ba re mogalabe o šeile melaetša o re ke re go boa mošareng ke ye ga ngwana makgopa ga ke fitlha ga ngwana makgopa le ntukodišeng ka kua ntlong o ntlogetse ke le ka ga thinaoso mara agile motse a se a o dulela le ntukodišeng letle le ntišeng mo mosading o mogolo letle le mpolokeng a senke ba ria ke ba letetse freitaga a senke ba etla mara bana ba ile ba ya ba moloka ka re lena tsamayang do mmoloka le boe mosadi o mogolo o be a go tseba koko be re dula ka moka bile o boloditše bana ba baka mara go no pala ge go e tla lego o nyetse ke ena re nyetse ke ena nna be re dula ka moka Los Ventere nna be ke dula ka moka Los Ventere a be Los Ventere ge e thubega ra bua bona ba ile ge ba etla mo Falbank nna ka ya senotlelo ka waga e ka tloga senotlelo ka tlamo be re ratana be re le monwana le lenale mara go no pala ge mogalabe a tlhokofala mara ge ke re ke lebeletse a se ena ke difamily mogalabo ka nako a bajwa o be a o ka ke mang ba re mooka a senke ena a bajwa gore a ba roba le re mooke a ba bajwa a bola ke maoto go sepela selemo maoto mara a ya beke a e fetša gaka beke a e fetša gaka fele re etelana beke a e fetša gaka o ile tšatšile a pharamang ke ne le bana ba a leng ka mogaka a re ngwana makgopa o nyaka papa moaleng papa o mo moruleng ka re belem o ka re papa wa aparetše mmago nna ko monyaka ka ke sene le tšhelete le eteng a be le gore ka moswane jale ke a barie ke re mogalabe gape o paletše ka mo ke ge ba etla ba tlo mo tšea ba re aowa mma nna ka moswane re tle re go tšea ena a sa phele go fetile matšatši a mabedi a tlhokofala ke ge ba etla ba benana ba re mogalabe o re laeletše o re re tle re go tšee mogalabe o re ke ra mogaditšong gore re tle re go tšee o tlo bone mogalabe ga ya mošare ke ge ke ya e fitlha ba nthaka ke boa ke nyaka go kwešiša mo koko ke kwele gore tokološie mogalabo o e tlogela e le ka mo gae tokološie mogalabo o e tlogela e le ka mo gae re ile ra ya mo mothong
a re mmotsa a botsane le nna re mogala be go ne le thokološi ka ku thokološi e ka kua ga gago ke yona e le tseelang ditšhelete a be le gore mogala be ra ya mothong ga fitlha a epolola mola re o epolola makhuranyana a mangwe a raoa ke epolotse ke yona a ba wes ke ge mogala jale bolwetse bogola jale ka nako eo jale gona jale a re e bone nne mara ra tshwenyega le bana ba ga botse wena e go ria eng tokološi e koko e go tlaiša jwang tokološi e ntlaiša ka tšhelete yona a e roba le nna aowa e ntlaiša ka tšhelete e nthakela bana ba ka ba nyako o dula le nna ba nyako o mpona le ka ditlho ke bona o ka ra bute o nyaka go bolela ne ke rata go tlaletsa mantswe a gae re thome mo tabeng ela ya gore papa pele a tla hlokofala go ile go iragala gore go bolediwe taba tsa gore ba yo tsia tatemogolo ke ne ke sa lo monnyane kana o tseo maybe ke ne ke na le 15 years mara ka ke ne ke le motho e le reng ke be ke le close le ena ke ne ke gona o bona ntho ngwe le ngwe iragala kile before ntho e tla iragala ke la tsogela ke badimo before a tlo hlokofala ene le motho e leng gore na lwala mara tsama koranga a ngwa ya maoto a hlobega mara ne se motho e leng gore a ka ba dutse fase o ile ro hloka o kukiwa mara kile a ra ha lwala a tshwara ke badimo le yena mma ka nne tsa e tlalletsa ibya ba methela moropa a bolela tse wa di bolela so ntho a tsona leo a sanka iragala gobane rena re salba banyane le koko ka mo a bereki a re kgone gore ka kra access or maybe here re a tswa re ronya ke sisa gore ka kra tshedimuso ka ho ya ka mbar ke badimo ho ya ka mo bar ke tokološi ka mo jarate mara se ke tsebang gore kile ho atla motho a tloa epolla go haikwa wila ra epolla hona le mo ileng gore o kreile ditšhelete di bofile ka dipampiri di tšhatšitswe ditlhare mo ileng gore o kreile maboya o kra maupi a bofilwe gore dilo tsa go tshwana le tsona tse so o na lo tse ino di a iragala hantši nna a nke ke ba mo hae mara go botlhoko gore ho tsena ka molape o kre lo go gopola go tsena ka mo go ya gae o kre o betha ke letswalo o kre o bošego o robetse o swara ke sa gateledi o sa tsebe gore go diragala gore le go le mo gae a o išile gore o ka tloa re o dula ka mo jarateng gore tswa o dula somewhere o tla boa wa tloa wa bona mosegare so go buima thata ka mo hae go bolela nnete so mama ga go wa letseba le bitla la papa go lena la papa wa letseba a le gole le rena lona o ile ka morago ga poloko ke ile ka morago ga poloko ka ya go wena ka o mmotsa ka khunama go yena ka ene santsene ka ona tšatši leo ge ba sepela e ba buša ba ka koloi nna ka ya o ya le mankoko ke ya le bona ba o le lena ba le ganeditše letla bona ba ganetša ba ganeditše ba re rakile le ba no ka tsatsi le ne re tshwantse re ye ro mohloboga ba re kubile ka moka le bana ba gae ene of which re ra lebelela ntatola hana bana le papa ke sa foši ke rena a wa mo kereile ka bana ba bedi ba banyana so ke rena bana ba ba re kubile ka letsatsi la poloko re ile ba le ka mabitleng ra ya ra yo boloka fela and then re tloga mabitleng a ra ya go bona ra yo hlapa matsogo ka re ne re sa tsebe gore go ka iragalang se sengwe ra boela ka hae so ra hlapa matsogo gate ever since from there re no ba kwa hae kwa a le kwane a le boledišane wa bile ba fedile batho ba wa ke re ba re ba beile letswa ba beetsele ba fedile batho ba o toga ka moka ba fedile le yena o a beeleng letswa e le mogadibo nna ke ne mogadibo mmatswala ka bane bašimane ba babedi fela ge ke re mogadibo ke ra ba mmane a monni wa ka ba fedile a go se ya go motho be go tlile jwang gore ba beeletswa ba beela nna o be ba nyaka wena ya ba nyaka nna jwale wena letswalela la go hloka ba tsa mathuti le gong jwale ba sa tlhokofala moroka abuti ba ile ke setlogolo ne
abuti wa lwala ne wa gape wa ba jwa lwala le gona bjanong ga a bolela re maoto a no fisa o ka re o goretse mollo nke le ntukisetseng di-phone number tša mmago abuti mo lokišang di-phone number because ke duma gore re mmolediše and then re kgone go tseba gore go berekelwa kae ka baka la gore koko go ne le setlogolo sa gago wa buo wa ileng a tlhokofala o tigamile molato beeleng a wa re no re se gona le mmaga se gona ngwana o le a tsena ka tinauseng a lekelelane a wa rano kry-a a dutse so a tegamile ka jeresi e dutse mo so nna re no bona re bitsa ke maphodisa ba etle ba fitlha mola ngwana o le a o tegamile and then a senke go riwa selo ge le re selo le ra jwang koko go tlhapišwa go ria jwang ene nkare ke a bolela ntho e mmakatsang gantši o etela nna ena gantši ke na le ro kry maybe ke robetse ke molora o kry ke lora ke nna le mama gae o kry a tsosa nna re a malome ke kgopela o tsose mama o mmotse gore a tle ka pela last ke mo ke lorile toroila kore ke toroile gore a ke tsebe gore ke explaine bjang gobane kore ke lorile o ka re ke mo lefaseng le la rena mara sefatlhego sa ka se le ka lefaseng le la go na le dintlo tsa majwae le ena a le ka mo ntlong ya majwae so ke sa utlwisise gore go diragalang gantši nako e ntši o etelana mo kgweding a ka ba go etela ga kae setse le matsatsinyana a sa nketele gona bjanong last time nketela o nketetse ke bona a na le mmaga ba rekisa digurunte ba rekisa di-vege re bolele le mmago mohu kgaitsedi yaka re a go amogela lenane go lapitšeng tše kgolo nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa radio ka mo ka motse ka mo ke ne le moremi ka fa re ne le motswadi mmago re na le kgaitsedi yago re na le morwago ka fa re a go amogela dumela le gona re gona kgaitsedi yaka ka kua gae koko o bolela gore go na le sebata koko o bolela gore ga a boloka mogalabe wa gagwe re na le morwago mo o e leng gore wa te phokolla re kwa ka morwedi yago o e leng gore o te polaile kgaitsedi yago mo o hlalosa gore ke motho a nang le go moetela ka nako ngwe o bona wena o ne le morwedi yago wa tlhokofetseng le rekisa dikgurunte ka nako ngwe o ne le go tsoša malome a re tsoša mama o mmotse gore a tle jale ga re kuše rena go diagalang nke o no re tšea ka leitlho la kgopolo kgaitsedi yaka o no re fa mathata a gago kapa o tla leletša go fokotša a ka lapeng la geno thobela 2015 okay nna ke le mo magweng ke bereka ka founela ke baagišane mabaka na a se gona mo gae naile o ka re phaki then ka founela ke baagišane ba re ngwana o tegamile ge ke fitlha ka gae magwa a ntokolla a nyakela koloi ge ke fitlha ka gae ke kry-ile a tšerwe a sejasabaile aowa ra dula mo re nela mma wa ka a fitlha ge a fitlha fela ba ne ba le mo semakeng ba tlhaloša gore go diregileng ya kwagala le ya kwagala tswelampeng ba tlhaloša gore go diregile eng then aowa sasa nna le weekend mantaga ya tsamaya ka ya gona ko mošareng e ke fitlha fela ba ntlhalošetse ba di-forensic ba rawa re ke regile ngwana a tegamile ka teste ya ngwana monyane then ngwana o ka mokgwa a re tlabileng ka one maoto wa gage na kgwathile mofase and ne le ka mogare ga mokhukhu and then a se motho wa tegama tshwanetse a tsetsenye a
a le sekolo ge o ya go mmona ko mmushareng o be a bonagala mo molaleng gore go ne le ntwe e beng e mo setlhile molala le bona ba makitse ka gore ntšhela ke veste and veste ga ya surrounda molala e yakile molala ka mo go bona ole ba re ne yakile molala ka morago ga gore morwedi ya go a hlokofale go ne le mo mohlomongwe o ileng wa ya gona wa nyaka go tseba gore go ka be go diregileng ka ena ya ile ka botsa motswadi wa ka kare ke go leso a re ma ka skanya go kuša gore nna ka tswa ke lewane ke mo gopela emapele e sware gona moo koko sho go theleditše o gopetse koko gore le tswe le go nyaka tša lehu la ngwana before boloko and then koko a se kwešišane le taba ya gore le tswe and then wa tswa o nnoši wa ekwa prof ke theeleditše tšwela pele kgaetšedi yaka ge ke tswa ke nnoši ka ya mothong a mpotsa gore why are ebile o rile ya gana ra boloka ngwana but nna ka tswa ka morago ga poloko ga re tsopela gore why le sa tla before le boloka ngwana e be le gore ke motlhalosa ka mokgwa go diregileng a re mo go nna ngwana o ka mogare go ne le bazalwane masione le mapostola ka ntlhalosa bolaile ke mang ka ntlhalosa ka mogare ga polao ya ngwana o ne le masione o ne le bazalwane le se la bolela dikereke ka maina e no re ngona le badumedi ka mogare okay a ntlhalosetsa gore go ne le different ya dikereke ka mogare ka morago mma wa ka a tla a re a ka nyatsa go tsamaya le ena a tsamaya le ena ba ya ra o nyakisisa jwale ka moraga gore le hwetšetše le dikgweditšeng batho ba beng ba le thuša kapa ba le botša gore morwedi ya lena go diregileng ka ena ba ile ba boa ba tle ba le thuša ka mohlomong ka go morobatša kapa ka go le hlapiša sefifi kapa ka go dira se sengwe ga senke go a diagala selo wa mmona morwedi ya go wena nna ke ile ka molora ga one a dira eng a reng a etla mo go nna a re mo go nna ke ne le bana ba ka mogaka a etla mo go nna a re ke tlile mo go mama ke mo tlišeditše tšhelete e rile ge ke gadima fela a tšhaba ra mo kitimiša re nyako bona gore o ya kae e re tsama fela a tsama ka tsela ya go ya difapeng a nkere a re kgole le dirapare a tsamaya ka tsela ya go ya difapeng a re pinelela gona morago o ile ke go tlišeditše tšhelete ke tlišeditše mama tšhelete a bolela lomo o a bolela lomo and then tšhelete e wa fetša ola a fetša a iamogela goba iamogela ko wena ola ge a mpotsa ngwana o mongwe a mpotsa re mama o re tebore go tlišeditše tšhelete ka gadima nna o go gadima a tšhaba then la bobedi o bone ke ngwana mo a re mo e bona a re a tla ka ba gae a le ntlhokomele a tshwa tsamaya koko kana koko o la ileng ba swantse ba bolele nnete kofi ko re ko la ba mathomo kgaitšedi yaka e re pele re tlo ya kwa go koko nke o re fe bolwetse ba morwago wo gore na bo thomile jwang and then o bona o ka re o ka kgopela ba ka mo thuša jwang boprofo ka mo bolwetse bo bangwana ka rona le bo matšhuye o na thoma ka go sesepala ke motho wa mmele a thoma ka go sesepala ka motho gore a ndire segane bothata keng a re mama nna go ne motho kgong botlhoko a sesefala mo e leng gore mare motho ka mogo ka re bothata keng a re gako a go ne motho kgong botlhoko ya re last year ka motho ya ka mo isa mothong o mongwe a thoma go lumiwa ka mo dimding a re o tsamaya selo ka mo dimding and then
ka motsa ka buisa go mme o mongwe mme ola a re o jesitse and then wa mo fa ditaelo tsela di a kobatsang tšhono until this year a tlo eletsa a tshwara ga o feta a re mtšhela ke kgona go e bona e tsamaya ka mo maleng mapele e ya bonala ka montle gore go ne ntlo nngwe shi ya tsamaya e bona ke yena ke okay ke kgona go bona e tsamaya o ka re ke e tsamaya ka mo maleng okay a re o tshwenya le ke maoto ka motho gona mo ka moisa gona mo ropong mo motho la a bolela le seng a re o jesitswe o tšheletse mo bjaneng so ge ntse ke re tlhakatlhaka le yena a ebile a feletsa ya sepetlele a gategile ba ba berekang le yena ba re mo nna ba re mara motho o ka re go ne le ngwanyana o montsha la dula le yena a ntshitse ba ntshebela so mara ba ba boletse mo o na berekela le yena o letse mo pela ga mara yena senke a responda na ngwana wa e be e le neng ka nako e ba go botsa gore o be o ile a dula le lekgarebetsoko le e leng gore le ntšhitše mpa e ka no ba yona e modiang ka tsela e mo le ba mpotse ka nako e ba go botsa ke beke tse di fetileng a segala a ba sepetlele okay ba no bolela gore o ka mara wa ile sa lebelelo ka o ka re o ile wa ba le ngwanyana mo a dula le yena a ntshitse oh yeah o ske wa tswa kgaitsedi yaka a ke tsebe moroka gone le tšeo ratang go ka mmutšha tsona motlho mongwe ya nka di maganya ke a leboga malome kaka mma go rena le kae re gona tabeng ya kuku le ya kwana le kuku a le kwane molato le nka go botsene ke sebaka ile re maloba ntlhalositsa ntho e leng ka moga ke yone e dirang gore re se ke ra kwana okay kuku ba why o ilwa le mme mo mogaleng entane ge o ka bona ngwano nte nngwe le nngwe o irela ka ga kore le nna le ena a ka se go botse gore a se ke romana a se ke re reng go se kwane ga rena ko gore ga atle ga gaka wa ikutsitsa ke re mpapa ga atle ka gaka and then o agile thele nna ke tlhokometse bana ba le gore jwa le ba ja ka gaka mara ke re ngwana wa ka a itire mo ngwe ke yona nte e leng ka kwa ga e itirang before ka tsentšha nto kuku a re kwentaba mma gore na why o sa ye ka lapeng la geno why le sa ye ka lapeng la gabo lena ka lapeng la gešo mane ke ka mo lapeng la gešo ke boloditše ntho ngwe le ngwe ne ke dira a ke bane re ke ba bolotse ka gae la mafelelo mo ileng wa ba rara ka se tlhole ke after o ngwana wa o ke moditšeng wa mošimane okay kuku mmeshu o hlokofaletše ke ngwana go kgopela gore le tswe lena la gana why a se ke re gana re ile tšatši leo wena nna o ile a re e re tswe before bile ke lebetse gore ke nne mara ke le ka morera ka re re tlaya kore ko go rarega kere ra tla raya mo gongwe kwa senotlelo ba rara ka ya le ena ba rara ba re ngwana a robala koko a kere le gola ngwana ke la semaka ebile le lena le boletse gore ga la le kwešiša gabotse a ra le kwešiša jwale potšišo ke gore nkane go thwe before ngwana o a bolokwa nke le tsweng le eng go tseba gore ngwana o go diregileng ka yena ko gore mo a se kore a kwa kere a ke kwešiša ke gopole gore ke ile ka gana ka gore go ile gwa re ga ka ntšha ka moka ga rena mara ke gopole gore ke ile ka gana ngwana wa kao te ke di botse nnete a ra omana a ra reng a senke kore a ke gopole gore mo gongwe ke ile ka gana go ya mara ke ile ka re ka morago
ra ya nna le ena ba re aowa gape ngwano wa tegabileng ga a robala ene go ra gore lena koko go ya ka mokgwa e leng gore ga se a ke nyake gore a la gana nne a ke re a letswe and then lena le motho mogolo o e leng gore ke nagana gore ke lena be re swetseng ke be leeleditše ngwano la gore ge go le ka tsela ye re swantse re itswe re ye go nyaka go tseba gore na go diregileng ka lekhula ngwaneng then ge e ka ba o tlhoka go robadišwa re mo robadiše jale wena jale ka motho mogolo a se waya and then ka morago mola ngwana a bolokilwe ya ba gona gore a reye a se a kwa ke re go gane jale ke ra ke kgole gore ke ile ka gana gore ke ye ka mokgobe ke riile ka gona ka mokgo bana ba ka moka ba le bona le ena wa ka go botja ba go le ka lapeng la ka le gone jale ba sa le ka lapeng la ka ba gore a ke kgole gore ke ile ka gana watsho a ke go ke ra ke kgone gore ke ile o ile a mpotja ka gane ka re be re gakanegile ka moka a ke gole ka kapa gore ke bolela nnete a ke gole ke a bona gore ke lebetse a ke tsebe mara ke gole nka ka gana ka mogo be re swabile ka gona a ke gole gore nka gana ge re tswa re ya motsong mojee prof okay koko ka lehu go ne mo le ileng laya ka lehu a kwa ke re ka lehu go ba ngwana wa tegamara re mmoloka a senke re ya felo alright and then le dirileng ka kamara ye ngwana a tegametseng ka go yona o tegametse ka gagage ka thinauso mara ngwana o boloketse ka gaga a nkere a go abe go ka kua gagage and then go lata moya wa ngwana o la ka kwa thinausong lo berekile ba ai a se ke re o lata moremi ke bolela nnete ke bolela nnete o ra gore veste e ka bola ngwana so a rile so veste sekipa se swana le a tšetše bophelo goba a ke no re mohu o mongwe le o mongwe ga a tlhokofala go ya ka tsebo ya ka le ka mokgwa ke tlhong ke bona ka gona ge re tlhagetše ke mahu mohu o a laelwa ga e tswa ka ga ya mmušareng le molaeletše and then ka mola ka moreng ya tepola wa ga ya mmušareng ke ge re se gona ngwana ba motšere nna lo re sego and then maphodisa motšere family le o laeletše ke ausi maphodisa a re ka tsee ngwana ka mo a se le family ke ge ba o tšea ausi ya ka senotlele ba mo laeletše ausi a re ke mo laeletše wena o le kae koko nna be ke ile phake o a le ntho re gatlhana mo gate-ing la le ena ke tliša ke mmotoro le ena a tliša ke mmotoro ke ile ke le phake ba mphounela ba re nte bo tegamile ke nyakile mmotoro le bošogo ka 12 o'clock ba ntliše ka 12 ka gae le ena ba tsena e tswa teropong be ke ile modirong o tegamile e le weekend so motho wa family o dumeletse gore batho ba forensic ba tšee ngwana lena le segona bona nna re kry-ile ba motšere ba re ba ile ge ba fitlha ba re ba kae ba mphounela ka re ke phake okay a re ke teropong ba re go ne le ge go ka ba le family ba e re ausi yaka ya tlamo re tlo kgokolola ngwana ke kry-ile a se gona wa tsa ke nyako botsiša goreng ge ngwana a fetša go tekgama o bone ke mampele o bone ke bana ba o bone ke wena nna le ke sego o bone ke ngwana o ile re ga tekgama yena o andres o wa leng ka mo be ke rometse tšhelete le nšhe and then ena mohu a ne le bana ba bannyane a rela bana ba a re bamayang ako mohu ga a laelelwa gore a re mohu ga a laelelwa mohu ya go tepolaya malome ka kapa o tlo ba tshwenya because motho wa go tepolaya o tepa baloi ya itebeletše yena go tepolaya go safe last ke ile ka bolela ntongwe ka re go ka re ge ba fetša go boloka ka mokibelo ba sontaga rena setšhaba morutatši ya moga o ile ka fase ga mobu o khupeditšwe wa lemoga gore nto o irileng ke phoso o tlo riang kgose ge motho a tepolaya moya wa gage o thoma go seselela moya wala o sesellang baloi ke moya o ba nyakana le ona ene family ka nako e riang ya thulana ba ba santšeng ba rie dilo tše di right tša go laela ba palela ko go laela ngwana then re tlo no ba le ditokološi tša go gana go fela memoya ya batho ye e leng gore e thoma go seselela e thoma go tšeiwa e berekišwa ka tsela ye batho ba nyakang ka yona so e ya ngwana mama e santše re e thoma fase re tšee moya ngwana o la re o bee gabotse wa tseba
taba ya batho ba ke kgolo ene is serious batheletši kapa balli ba rena moki ba gopole gore go ne le batho ba ba tsebang ba ileng gore ge bona ba bolela moki ba ba theeleditše batho bao ba ba tsebang ga botse impotša gore a ke tsebe mara re tla e boledišana mara e mpotša gore o ka re ba swanetše ba boe ka labobedi batho ba lebaka ke gore go ne le melaetša šimo go nna e ya tsena ka mo ke kgopela go no e bala ka mokgwa e ngwadileng ba re malome ka kapa botšišang koko gore Joanna ke ngwana wa gagwe na yena o ngwanyana o a reng o a tšhabatšhaba na ke ngwana wa gage o re ko a mokhalabe na ba re botšiše yena le wile o kore e wile le mohlomong le yena ngwanowe ba re mokgekolo ga a bolele nnete o tseba bothata ke motho o ngwadile o re koko ga a bolele nnete o tseba bothata ba tokološi eo yena ke moka ba re ge Joanna a le gona koko o wa moraka ebile o wa moroga ene Joanna o thwasitše Samuel a ba e mentiona taba gore Joanna o thwasitše kae mohlomong gore o kgone mo kirela tlhatlo ya badimo ge e ka ba ke yona e mo tšhabišang ka gae goba mohlomong o tšhabiša ke ka mokgwa e leng gore koko o mo swara ka gona o tšwela pele motho o re koko o hletla le metsi ye le ga gagwe ga a robale o tšhaba tšona dinoga tšeo le tokološi tšewe koko ga a bolele nnete alright ke bone o emiša letsogo a bute ke rata go bolela molaetsa wa gore ba re yena motho a ngwadileng gore o rata gore re tsebe gore koko ke mmarenana molaetsa o nka hlalosa ga botse re o ngwadile ke mang o ngwadile ke yena Joanna serious gobane kile a mfounela a mputsisa gore abuti go na le ntato mongwe wa ngaka o mpuditse gore koko a se mmarena o ka re o bolela gore le ka nobele le bana ba koko okay tšwela pele a re motho o mpuditse gore koko a se bana ba rena ene e ke re ke a lebelela motho ke ileng ka molata go yena la mathomo a motsere ke moshimanyana wa reng o thwasitse la utlwisisa ke ile ka molata ke tlhake le toropong ebile yena na mfounetsa re no abuti go na le ntato mongwe mo a re o gopela gore o tlo o mmone o ukwe ditaba so ke ile ka re e ke re ke ya kwa ke bolela le ntatola ke motho e leng gore o ka re o boletse le yena pele mara he ke re ke a monyakisisa motho ka kry ile gore motho kwa ko bohadi ba hae yena motho ebile ke yena a dula le yena gaetsedi ya ka ba reng o thwasitse so ke ile le yena sebara saka kwa ba lwele thata ka lebaka la gore sebara saka o ne ke na le yena mothako ke yena na mo tseela yena gaetsedi ya ka a ke tse gore na mmerekisetsa ditlhare or na ire so yena gaetsedi ya ka o mputsisitse mara sanka ebile ke tseela tlhaloganyo gobane ke ntho e leng gore ke a tseba gore a se yona o mpudisa re abuti wa tseba gore mmarena yena koko re reng ke mmarena a se mmarena ke kgalatlho ko fetse ka mmotse ka ra e kgonagale and then ya gore mokgekolo mmago mo ke motho e leng gore le ka gae o no dula a tšhabile o no ba mo metseng mo wa itseba sa mathomo nkatle ka re selo se le seleng ka mo gae gantši se re tšhabisa bobutle okay rena ra tšhaba le nna he ke le mo a ke motho e leng gore ke dula gae le nna ke tlile ka o nyaka thuso mara he ke re ke ya gae kutlwa ke tšhaba ke ntho e ke bolelang ke re go kuisa bohloko re o tsena ka lapa la heno o kry o betha ke letswana bošego o kry o palela ko gore bala lapa le sehlefetse motse ola o na le 23 years more than 23 years le rope gobane papa sa la hlokofala ka 2003 re sa le ba banya still le hona bano a re kgone o thusa a re kgone o kry-a thuso re tsena ka mo re tswa ka mo wa bona gore batho ba swantse ba boe le bela nako a rena gore re ke nyaka o bolela ngwano motho a diang ka mgo ke yena ke ile ka
ka morera ka re ke re nyakwa go kakapa ke ra ena ke ke nyakwa go moremi ntirele a se ntirele o chabile o nchabise ka ngwana monyano mokanyana wa 4 years butšiyang wa 4 years ane khati ane selo o chabile o ile banne jale o a tseba gore ka ena kwe ke ga moremi wo o mo founetse malobare o tsogo ra ga moremi ke ena a ngwala dilotse ya le ka tsheko le ke mo founetse founu wa hae ya tsena mo mehleng ne sa tsene founu wa hae ka tsheko le founu wa hae ya tsena ka mo romela molaetsa kare ne ke gopela gore no ka ba motho e leng gore o swanetse o be hona gobane wa tseba gore wena ge re ra checka hantši o motho e le ro ka re o na le badimo so o tshwantse o be hona so a arabe dikholo tsa ka respond message o kwa go ngwala mo la ntlogetse ka bana fo ba baka so batswadi a ke tsebe gore na re tlo khona na a ke tsebe prof go ya ka mogo o ikwishang ka gona e hloka go tswela pele goba e no hloka gore re be le kgokasenyana le bona ka morago and then ba fiwe thusho ka mogo o ikwang ka gona wa bana malome ka kapa e hloka go tswela pele re re thusha batho re ska ba thusha go di mogata ba tse di seng dia fellela lapa le la le ne le bothata ene bana ba lapa le la batle ka mokana ga bona batle ba kreye thusho ba feletse ka lebaka la gore go dula go ka se ba thushi go dula go ka se ke go tsoga go ba thushitse and then go ne o mongwe wa latellang ko o ganne go tla ke setagwa se sengwe se se shuru o shigo nke ba ruma ena wa goella ke ena a bonang batho ba re aga motho tshena o tsena ka lefetere o tsena ka lefetere o ganne ge re tla mo a re nna ke ya ke nyako ria lena o kgone o hlalosa re ke kgolo re ke robetse ke tswe o kere ke tso ke phaphama ke le mo gating ke tswa ka gate batswadi go lokile ne re gopela gore le eng go tepolela ne and then re tlo bua gape ka la bobedi abuti ke gopela go butša wena putšwa mafelelo mo fe ntshwela ke nyaka go kwishisha gore ntwe e leng ka moteng ga gago o e bona mo ditorong e sepela goba o no e kwa e move ka mo goba o lebeletse mo dimpeng wa bona le ge e move ka mo dimpeng ke a bona ntse ke dutse fela ke dutse montshare ore maybe late hantse dira ga too much machine and then o e bone le ge e tsamaya ka e kwa ke feel le ntse e ya ka mo le ka e kwagala jwale ka eng ka eng so nkare maybe no cause always you know phela ke tsere ke tla and ke khono fetsa go polang gore go kotsi kudu gore prof a tle ka kua ga ya tla bereke la palela ba bang ba segona a kre a re tsebe gore ntwewe e mo bathong go ne le gore e be ka mogae go ne le gore e be mo bathong and then ge ba berekile jarata e le mo mothong a le ko ntle ga bua o bua le yona and then go ra re go tlo sona le gore a radia selo ko motee ke ba babedi ba ba sengwa ena ngwanyane wa sepitse sa tso roka ya ngwala mongalowi ke ena a sepitse sa tso roka re a leboga magagesho la bo bedi re tlo tswela pele ke tshepa gore mohlomongwe go tla ba le se se tla diragalang se longe se re sa emetse la bobedi but re tla laola ke gore na professor Moremi o di bona jwang o di kwa jwang ga gone molato profo le ka no fa ba theletše di phone number tša ka kwetlong tša ba roka le gore go sasa go tlabe go diralang ka re ke kwele o ka re le re go sasa tokološi hamba ya wa bana go sasa malome ka kapa ge ba ka tsogela frugu ke tlo tšhaiša ka 1 ke santse ke be ke tšhaišitše ka 1 ke ya go phetha tše dingwe tša mediro ya selegae ka ge le nna ke le monna wa mola nageng ya gabo rena santse ke fele ke thuša ba bang ba gabo rena ge ba fela ba ne mediro ba bang ge ba wetse ke mathata go sa sa magagešo tsogang frugu nke re lwantšhaneng le moya wa tokološi baswa ba bantšhi le ne kgatelelo ntšhi kudu ya monagano le ne mathata e tlang le bolelele rena re tseba gore re ka le thuša jwang batswadi ba bantšhi le ya tshwenyega ka lebaka la bana ka gare ga malapa mokibelo re tla be re bina ka letebejane ga makgetlaneng re go roša lebo le katla koša e tlo thoma frugu ngaka o tlo fihla ka bo 10-11 ka lebaka la gore ke tla be ke sa swere ke ya mang a mabaka frugunyana ka mola magaeng ka sontaga re bina mo magana go bušwa ga se bothomane
ga bapela ya re bina ga bapela magana go bušwa ke phekolo ya meropa ya batho ba ga bapela ge o le wa bapela e patametse o tloko gore medimo ya ga bapela e reng godimo ga lena magagesho ke rata go lemoša batho gore a re lateleng letlakala la rena la Facebook ba le sa le tsebeng ke DR Moremi le le follow hlokomelang batho ba di-scam se fe motho tšhelete o se wa founela officing ya rena wa boledišana le rena go o nyaka difounu tša ga Moremi ke 071 398 1508 or o ka founela 079 170 9862 072 133 6761 ke dinomoro tša ga Moremi ke lebogile kudu go boledišana le lena magageshu ke tlilo le thuša mogala bo o tloga hloka thušo ya ka pela ka la bobedi ge re boa re tlilo mo thuša re tle re bone re ka bereka jwang ka ena mara mmage re kgopelo ra tšee letšatši a tle mo re kgoneng go bolela taba ga bolena re ifetse koko re tlo go thuša ka lebaka la noga le tokološi e ke timang ka kua gae ke a leboga le re emele mola re atla gong jwang re a leboga motheletši wa motse community radio a gona fa le go 96 number 3 FM re a leboga motheletši re a leboga balli re a leboga professor Moremi re a leboga babogedi ka mola matlakaleng a dikgokaganyo tša leyago ke bola ka Facebook ya Dr. Moremi ke bola ka Facebook ya Kakapa Maubane gomme ge ile ga jwa le gona ke tšwile